ku mafaranga meza ushobora kubona inzu ifite ibyumba bitatu, dushe na toilette biri hanze, iri kubura amasuku gusa, uri kubona ko ni nziza, iri kubura plafo, ikabura amarangi, ikabura utuntu dukeya cyane. Guturuka mu mujyi kugira ngo ugere kuri iyi nzu ukoresha amafaranga 700 kuri moto, ni ibirometero bitatu, iri mu kibanza gifite ubuso burenga 400. Muri kumva ko harimo ubuso bunini, hari inyuma ushobora gushyirayo amanext cyangwa se ukaba washyirayo n'indi nzu. Uri kubona ko ni ahantu hagari, ni ahantu hagari nk'uko twari twabibabwiye. Uri kubona ko n'ubuso bugari, ni quartier nziza, ahantu heza cyane, ndetse icyongeyeho turimo turagurisha ku mafaranga makeya cyane, kuri miliyoni 15 gusa nizo urazana kugira ngo ube wabasha gutunga iyi nzu. Namwe mwabyiboneye ko ari ahantu heza. Twandikire kuri izo nimero uri kubona, kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse wanadusura. Ikindi kandi nuko muri kubona ko hano hantu buno buso bw'iyi nzu bugeze hariya, hano hose hari. Muri kubona ko ni ahantu hagari, hahandi nababwiyaga ushobora ko washyira andi mazu yunganira iyi nzu yawe. Twandikire kuri izo nimero ndetse unadusure ushaka kugura kino kibanza.